I evo ga čovjek za kog ja rekao toliko puta pjevaće mi na svadbi. I ne minja se i dalje ništa. Đorđe Jovanović, Podglas za Niš. 21 godina, Dragomir Despić, njegov mentor, izabrani takmičar kod Despića, kod mene izabrana familija. Da li je u svom fazonu neko dosljedan sebi danas? Sada jeste, danas jeste. Ja, evo, vjerujem. Evo sad ćemo da čujem. Zaboravljaš me dan po dan, sve u meni pita, gde si ti, na mome telu zadnji trag, sa tvog je tela, ne vidim, ne osjećam, imate u meni previše, koren moj si ostala, ali ne cvetaš više sve, što nemam to si ti. Veruju nas, nikad te duša ova nije izdala. I kad se porušim, kad zaplačeš na glas, znaj da ovo srce ti zauvek pripada. Adili, Vjeruj u nas, predivna pjesma. Još kad on pusti ovaj glas, emocije uvijek na mjestu. Nadam se, dragi gledalci, da zaista uživate kao i mi. Veruju nas, nikad te duša ova nije izdala. I kad sve porušim, kad zaplačeš na glas, znaj da ovo srce ti zauvek pripada. Veruju nas, nikad te duša ova nije izdala. I kad se porušim, kad zaplačeš na glas, znaj da ovo srce ti zauvek pripada. Ovo srce ti zauvek pripada. Bravo! Ovo je bilo predivno. Uf, kako me raznese svaki put. Nikad me ne ostavi ravnodušno. Ali zašto bi i sada, jer kako to radi Jug? Pa Jug se veseli, dragi gledaoci. Opa!